Meghalaya CNRD Minister Hamlet Sandotling today laid the foundation stone for the construction of Umlinka Road at an estimated cost of 2.74 crore rupees. Speaking to the media, the locality headman of Umlinka area in the outskirts of Shillong expressed deep appreciation to the minister for laying the foundation stone of the road, which was left unattended for so many years. The locality headman, who almost burst into tears when the minister came to lay the foundation stone for the road, said there were instances that students had to go back home during the rainy season because all their clothes would get dirty while passing this muddy road. Lala pentinyo kita keserok sampai kalau setun baru menteri menagisi akro sempurna. Dekat kemana yang pasang banpan di surat cebunba baru akan PBDRT. Jika ini serok mentah ini ketika serok kemana kejirap untuk jadi program nasional ini pada maupun. Bang dapat Yusuf men beliau yang minister bukan melejongi bang samla bah dan kain bah jumur jumperkhat. Om tang bau samla hak lurian. Om tang bos samla gedok, samla mesin, samla gejimut ciperhat, samla kantam ruah ikam baro. Balapan merek serum seneng, balapan ini gejing baro. Bandingnya lembah jong ini gejing kami imat labun bun senam, apa jong kadang lembah jong ini senam. Bak lembah jong ini gerang kertong dijongi, dibaklan bat dibas samla. Gino maksud yang ini kecilnya apa jong kadang macamnya. Dan kalian kecil aku murah pada usul menjawab umat kalian. Bersaksi, aku boleh kepang. Ya, yang boleh jongi Pak Hamdat boleh belum minister baik jongi. Lembaga ini officer jongi dulu, executive engineer, hadu chief engineer. Bila ud beras kata. Rang badong laut, bat kakam bentar step kalau lo. Batang apa kerja pernah mengiut pakajing terkong jong kadong kelalok pala. Bat kantam lagi tu gilum baka kam lapan koi. Warla dan icet lagi kali umru. Ini mentah aku muti ada drill. Bat nanya tu ibi kumur badong badong smi bat net bat kena terjadi. Hadir bagi nostak ya ku mulai kenta. Bakalong pun lates. Rangkat kilo telah cukup kecil kami kat ni, berkemdu dikris dan karena kunjuk mengenai kan long kawan ai jingim menyapok jangan kadang kecil boleh sebut. Kalau contoh ni kilo suruh miladong kecil kerman, bat ni ngecan, kumpai lau usok ulat hong, uding ulat hong, usentir ulat hong mereka. Bersatang kendet mereka yang kena usok, nanti baru kena sondong. Jong kadang maupun dan naya kusrasyu.